بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وفهما وتقا يا رب العالمين. وبعد، ما زلنا في صلاة النفل. Ubos na kita niyo daing ha salatul jumu'ah. Kuno naman in mga syurut hikawajib sin Jumaat, syurut hikasah sin pagjumaat. Naubos na tunad to naragayray walillahil hamd. Harumini lumatun kita niyo papangadjian pagtawahun salatun nafl. Salatun nafl, sambahayang nafl. Unin hatisin sambahayang nafl. النفل هنك معنى رسيا iban sin sunnat. Atin yabang kita imi ang salatun nafil, atin yasambah yang sunnat. Hangka ma'ana rasya iban sin pagtawahun al-mandub. Damikyan hangka ma'ana rasya iban sin pagtawahun al-mustahab. Iban sin pagtawahun at-tatawwu'. Limang kakinis ngan nagbidda-bidda ingan in kamatunan hambuk na. Balikan ko yung limangan niya. Kuno-kuno niyo ni karunguhan, hambuk na in kamatunan niya. Muna-muna lang niya nafilah, hikaruan niya sunnah, hikatu niya mustahab, inhikaupat niya al-mandub, inhikalima niya at-tatawwu'. Maghajat ba ito'y sulat at tawami sandi na? Sandi na? Insyaallah ta'ala. Reviewhan yung man. In maksud sin limayad to bang tamaan na haning sunnat law sin mga ulama inhati sin sunnah atawain nafilah huwa ma talabana ash-shar'u bi fi'lihi talaban ghayra jazim bihaythu yu'jaru fa'iluha wala yu'aqabu tarikuha. Inati sin sunnah siyukat ka to sin syara' ipapahinang. Iyan kau hinang ay niyan. Bang mo hinang tanto tuod tunguran kau sin Allah Ta'ala karayawan paghinang mo. Sabang mo siya ketinggalan wala mo na hinang, nalikaw siksaon sin Allah Ta'ala hadlaw qiyamah. Nasyukat ka to. Sa sukat ghayra jazim, amuin sukat long nilamuin long simbasa ang galis bukun siya binding. Atin niya muin wala ko to liugus, siyukat ipapahinang.
sa labi marayon hinangon mo. Ang kandalong simbahasa ang galis. Pag maanahan nila yung sunnat lang niya, recommended. Recommend kayo. Amo at tinhatin niya. Na kuno-kuno ko makarungog lang na niyan mustahab, maksud niya sunnah. Ang kauriyong di yung mulong niya mutatawwa, maksud niya sunnat na. Karungog ko tao imianin niya lang niya mandub, maksud niya sunnat na. Bangkaw makarungog mano siya imian, long niya niyan sunnah, bihad turaim kamatunan niya. Ala kullin. Mga sambahayang sunnat in pagbisarahan na to, harumin. Arakala maino-ino kamo sinamuhin kaya sulat ko yung dagbos nagsangahan. Ininihinang ko tasjir asupaya maluhay siya kahatihan litaqrib ila dhihin. Sabab pangamuin magsumulakot in pangadjian mahunit mo biya pahamun. Sabang mo siya na bahagi-bahagi in suko niya bihain in suko niya bihain tanto tuod kapahaman ta maluhay. Na in sunnat sambahayang sunnat nabahagi nagdua. Ayan. Aun parbahagian si sunnah la tusannu fihi al-jama'ah wala sunnat in jama'ahun sambahayang siya jama'ah. Okay na? Aun sambahayang sunnah bukun sunnatin hukuman jama'ahun mo siya magjama'a ka mo rin doon. Illa bimarayaw sambahayangun mo siya isa-isa mo. Okay. Bukparbakian ito. Aun yan isab sunnah tusannu fihi al-jama'a sunnatin hukuman sambahayangun mo siya jama'a aun iban mo. Okay na ito? Di na kita panagnaan. Ayaw naman nakating pikilan niyo, madto pa mo in mga sunnat, amuin hukuman niya sunnat, jama'ahon, jama'a iwansin kaibanan. Sa di na kita panagnaan parbahagian, amuin mga sunnat, wala sunnat, piangindayaw si syara, in sambahayaw mo siya jama'a, sumakawa illa bi afdal in isa-isa mo. Now, uno naman yung mga sambahayang yan. Nabahagi siya nagdua. Inhambuk bahagi, nabahagi pa siya nagdua. Ang sambahayang wala sunnatin magjamaa rin doon. Sambahayang pagtawagon nila an-naflu tabi'u lil fara'id. Mga sambahayang miya magad-magad ha mga fardo. Aun sambahayang sunnat miya magad-magad siya ha mga fardo. Sumasaan makauna, sumasaan makahuli rin nga fardo. Impagtag ha mga parakala bihadto. Pagtawagon nila sunanur rawatib. Mga rawatib. Inhatib ang kamo makarugsin pagtawagon sunnat rawatib. Atin niya mo yung mga sunnat miya magad-magad hafardo. Di magbutas. Amin pagyanon simpakato. Amin law niya qabliyatan iban si ba'diyatan. Na in sunnat qabliyatan iban si ba'diyatan impagtag kaniya rawatib. Okay na ito? Impagtag kaniya rawatib. Ratiba, miya magad-magad. Na in mga sunnat rawatib, muna in siya miya magad-magad ang kanayang pagtag kaniya rawatib. Hikaruan niya wala sunnat magjamaa kaw. Bukon bang ko makita tao nagsusun ng kabliyatan, sumap ko hatay kud, Allahu Akbar, jumamaa ko kani hatay kud niya. Way. Gamanin niya to. Naam. Wala yad to amuin lang tabihan
yang hindi sin syarah ipapahinang. Now, okay na? Now, aun sunnat rawatib النفل التابع mga sunnat miya magad ha faraid in hikaruan niya parbagian النفل الذي لا يتبع الفرائض amin mga sunnat kandil wala miya magad ha amuin fardu independensya makataniw rin insyaallah aun biasim mga duha aun tahiyatul masjid aun tahajjud aun qiyamul layl wala siya miya magad hasambaha yang fard way. Naam. Naray hindi na kita hanafil at tabi', di kita rawatib, pagbisarahan na tulong. Pilang karakaat insambahayang rawatib. Insambahayang insunnat rawatib, nabahari pa nagdua. In rawatib, amin miya magad hasambahayang fard, nabahari pa siya nagdua. Aung pagtawakon rawatib muakkada aung pagtawakon rawatib ghairu muakkada. Aung sumbahayang rawatib amin miya magad muakkada. Inhati sim muakkada amuin paghinangon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kamahangan niya pagtinggalan. Muakkada yung pagtagka niya. Amuin maumo niya pag hinangon hakabuhi niya. Akon bang wayron daw jul, di niya pagtinggalan. Gamman misan aon ujul, bang niya kalupahan atas niya pagkabaan. Uning pagtaga sunnat bihadto, sunnah ratibah, niya magad iban pasin muakkada. Okay na ito? InsyaAllah. Aun yan sunnat rawatib ghairu muakkada. Amu in sunnat ratibah siya. Miya magad. Amu sadya. Naam. Wala datud siya. Lam yuwadhib alayha nabi. Wala datud amu in long simbaha sabihaon. Tiyutukan sin Rasulullah amu in paghinangon niya tud. Aun waktu magkahinang niya. Aun waktu pag katinggalan niya. Impagtaghad to sunnat ratiba ghayru muakkada. Bukun siya muakkada. Na. Nabiyaw. Tagnaan na to dahil mga muakkada. Amoy ini. Ayaw ka mo masa, iban ayaw maamoy mahilwa. Impagtisarahan taniyo yaon na muna. Sunnat wala siyunnatin jamaahun siya. Miya magad hasambahayang fard. Sarta muakkadain hukuman niya mindaran-daran hihinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di niya pagtinggalan. Pilain taon niya. Pilain taon sina mo in qabliyatan iban ba'diyatan muakkada. How po bisyara? Di na kita sumud pa khilafiyat sin mga ulama. In sunnah ratiba muakkada hamujahab sin Imam Syafi'i hangpu. Hamujahab sin Imam Syafi'i hangpu dah. Hakaibanan mujahab arakala makarungog ka hangpu takduwain kanila. Natumtumon mo sadya. In hamujahab sin Imam Syafi'i mo niyaakaran mo yung pamaham niya. Niya magad ka hamadrasa niya. Hangpu rakaat intaod sin sunnat ratiba muakkada. Hangpu na. Unin hangpu yan. Itungon na to. Rakaatan qabla al-fajr. Dua rakaat before sin fajr. Dua na. وركعتان قبل الظهر dua rakaat before sin luhul. Pila na? Maula na? Upat na. Wa raka'atani ba'da
dua rakaat puasin luhul, pila na? Unom na. Wa raka'atani ba'da al-maghrib, dua rakaat puasin maghrib, pila na? Kulang, pila na kumanin kulang? Dua. Wa raka'atani ba'da al-isya, iban dua rakaat puasin Isya. Matarang na ito. Balikan. Inhang po rakaat ratibah muakkadah hamujahab sin Imam Syafi'i dua rakaat qabla al-fajr, dua rakaat qabla al-zuhur qabliyatan sin luhul, dua rakaat ba'diyatan sin luhul, dua rakaat ba'diyatan sin maghrib, iban dua rakaat ba'diyatan sin isya. Bila yung taon niya Maulana? Hangpu rakaat katan. Unin dalil. Hangpu na. May tengkay man ng putang dua. Unin sabing kanyo yan niya ka mo nagmumujahab sin Imam Syafi'i. May hangpu na. Inakay man ang majhab, putang dua. Sawabin, qabliyatan sin luhul nila upat. Ang kaibananin ba'diyatan sin luhul nila upat. Ay kita yung qabliyatan tadwar ay muakkada. In dalil ta hadith ha sahih al-Bukhari wa Muslim dain kan Ibn Umar radiyallahu anhuma قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. لو سن ابن عمر رضي الله عنهما إن كتمتمن كولونيا سنة pagsambayang sin Rasul صلى الله عليه وسلم amu in faraid amu in rawatib miya magad sa fard hangpu dalong na rakaat hangpu da rakaat long sin Ibn Umar raka'ataini qabla adh-dhuhr dua qabliyatan sin luhul wa raka'ataini ba'daha dua raysab raka'at ba'diyatan sin luhul wa raka'ataini ba'da al-maghrib dua qabliyatan puas sin maghrib wa raka'ataini ba'da al-isya dua raka'at ba'diyatan sin isya wa raka'ataini qabla salati as-subh iban sin dua rakaat before sin fajar hangpu kataning katumtuman ko long sin Ibn Umar. Nah. Okay na ito insyaAllah? Masawa na? Right. Halom sin hangpu ini. How rain di ibang mga bugat inlami mabugat. Amuin akad hadhihi rakaat. Unin sa kusog-kusog. Sa bugat-bugat halom sin hangpu ini amuin. Dito pagtinggalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang ikaw Maulana, halom sin hangpu yaon. Uno to din amin mabugat. Mahal ka halom sin hangpu yaon. Ha? Rak'at al-fajr. Amuin dua rakaat qabliyatan sin fajr. Dua rakaat qabliyatan sin fajr. In Rasul sallallahu alaihi wasallam wayruun pagjagahan niya sunnat rawatib amu inna kalando in pagjagan niya biasin dua rakaat sin fajr. In Sayyidah Aisha radhiyallahu anha nagsabda namung siya in aghniya lam yakun an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala shay'in min an-nawafil ashadd ta'ahudan min ala rak'atay al-fajr. In aghsi Sayyidah Aisha radhiyallahu anha wayruun bukunin kaawran sin Rasul sallallahu alaihi wasallam limando impagjakan niya ha mga kasunnat-sunnatan
biya sin pagjagan niya hasambahayang 2 rakaat qabliyatan sin fajr. Limando impagjaga sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang kanda sambil magkasabot hadith. In Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy nambukad law pagbunuan pag-uwi nila, nakatug sila. Haran pagbati niya sung na sumud atau humwa in waqtu fi fajr. Sa inayad sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadwa rakaat sin fajr atas niya siyaut pialindugin 2 rakaat karena di siya mabaya malipaskan in 2 rakaat sin fajr. May tawin sikreto sin 2 rakaat fajr ya Maulana. May taturitod pagtinggalan sin Rasul. Hangkan siya di pagtinggalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sababin siya khusira kula. Khusi. Mabugat. Iban mahal ka pa Allah Ta'ala 2 rakaat qabliyatan sin fajr. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda hadithun sahih. قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. الله. ركعة الفجر 2 ركعة قبلية في الفجر hitin dugmo خير من الدنيا وما فيها. Labin dayaw na rin sin dunya iban na sin luon niya katan. Labi rin sin dunya iban sin luon niya. Pasando nga na kunilingkat sin dunya, ninaasa-asahan sin dunya. Amo imbya mga pangari-ngari sin dunya, kakitaan mo rin di. Magpakat to ko pa mga dubayad, to yung mga lingkat sin mga bangunan nila. Kahula-hulaan. Di yan hikasaman ding harwaraka at tabliyat ang pagginawon mo. Hangkan dayaw mo tuod, pagtinggali. Bangkaw makawati na sin fajr. Tido ka to, ninsun kami sambahayang 2 rakaat yan. Sabab dakulain karayawan sin qabliyatan sin fajr. Di na ako magsabot sinamuin mga kaywanan pafadail, sabab yari kita niyo hamuin hukuman ka. Aun da waktu insyaallah ta'ala masabot ko rin karayawan niya kaywanan. Namoy atuin long tabihan bang habugat labing bugat niya amuna in 2 rakaat qabliyatan sin fajr. Naam. طيب إذن 2 ركعة قبلية سن فجر 2 ركعة قبلية سن ظهر 2 ركعة بعدية سن ظهر 2 ركعة بعدية سن مغرب 2 ركعة بعدية سن عشاء أميدتئن مؤكدة أميدتئن مؤكدة أرابن غير المؤكد أتو غير المؤكدة إتونته ركعتان أخريان قبل الظهر 2 ركعات غنب بسن 2 ركعات قبلية سنلهل تمام in muakkada amun 2 rakaat qabliyatan sin luhul. Bangkaw himanap pa 2 rakaat hinang muupat. In hambuk amun 2 hambukad to. In kaawnan niya ghayru muakkada na. In siya ghayru muakkada. Naam. Demikian rakaatani ukhrayani ba'da adh-dhuhr 2 rakaat ganap pasin 2 rakaat ba'diyatan sin luhul amuin upat na in 2 amuin ganap payad to ghayru muakkad na siya. Tamam? At inibanta bahagiun yan. In mga muakkada 2 rakaat fajr qabla al-fajr before sin fajr 2 rakaat qabla dhuhr before sin dhuhr 2 rakaat ba'da dhuhr ba'diyatan puas 2 rakaat ba'da al-maghrib
puasin maghrib, 2 rakaat ba'da al-isya, puasin isya. Amo iniin muakkada. In bukon muakkada, bang mugyanapan pa ini 2. Ini bukon na muakkada. May nang naupa. In 2 panagna na mo ito muakkad. Gyanapan mo pa in ba'diyatan sin zuhur. Gyanapan mo ruwa in 2 yaw bukon na muakkad. Tamam? Bukon na siya muakkad. Naam. Sa abang mo siya hinang, ako lang karayawan niya. Ingka to yan, tubiyahari ko sadya supaya kaingatan ni bangunin muakkad iwan sin khairu muakkad. Sabi ko rin maanan niya, sa una na lang kumukun mamuakkad, ba't di mo na hinangon? Di bangon pakusog mo, hinanga. Malagwing karayawan niya. Kaingatan niya bangunin karayawan sin makaparihala. Sin 4 rakaat qabliyatan sin luhul, iban 4 rakaat ba'diyatan sin luhul. Narakala rin yung kaingatan. Yan ba anda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasabot hadith. Riwayat sin Imam At-Tirmidhi. Dain kan Ummi Habibah radhiyallahu anha. Qalat: Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul: Man shalla 4 raka'atin qabla adh-dhuhr wa 4 ba'dahu harramahu Allahu 'ala an-nar. Kulang maglawin makna. In sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hisiyu-siyu in makasambahayang 4 rakaat qabliyatan sin luhul. Iban 4 rakaat ba'diyatan sin luhul, harramahu Allahu 'ala an-nar, haramun sin Allah Ta'ala hakayu kumaun sin amuin jasad sin manusia yaw. Haramun sin Allah Ta'ala hakayo in kumaun siya ginpaisan sin manusia magsasambahayang 4 rakaat ba'd qabliyatan sin luhul, iban sin 4 rakaat ba'diyatan. Nah, kumpas. Bangkaw mawaya, sinamu hindi kau dukutan kayo. Di humalalin kayo hakin paisan mo. Mabaya ko simbihad to. Parihalain 4 rakaat qabliyatan sin luhul, iban 4 rakaat ba'diyatan sin luhul. Sa ingaton mo sadya, in 2 panagnaan muakkad, in 2 hikaru wa ghairu muakkad. In ba'diyatan 2 rakaat nakauna, muakkadin hambuo, bukun na siya muakkad. Tamam? Mafhum na ito insyaAllah? Tayyib. Arakala o mga sumit din ng Jumaat. In Jumaat berdin. In Jumaat may alasin luhul. Sumunat ka 4 rakaat, qabliyatan. Iban sumunat ka 4 rakaat ba'diyatan, way rapyag biddaan niya. Way rapyag inagan niya. Na, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagsabda hadith, dahin kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. Hisiyu-siyurain kan yung makasambahayang Jumaat. Puas niya sumambahayang Jumaat, sabda sin Rasulullah, sumambahayang siya 4 rakaat amunin ba'diyatan bi'ada sin luhul. Bi'ada sin luhul. Ang kanda, in Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, nasabot hadith riwayat sin Imam At-Tirmidhi, كان يصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4. In kaunan sin Abdullah ibn Mas'ud, bang Jumaat, magsambahayang siya qabliyatan, before sin Jumaat 4 rakaat, iban magsambahayang siya ba'diyatan sin Jumaat 4 na isang rakaat. Isyo maghinang bihad to, in Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Nariyat to hinangon sin sahabat ba kin Abdullah ibn Mas'ud, bang wala niya kita, nang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataw wala niya diungog nagsabdin Rasul sallallahu alaihi wasallam ipapahinang bihad to. Na, sa imasala rin di, bang pagsud mo ta masjid, in imam, yadto na hataas si mimbar,
Pagsud mo, yaon na siya nagkukhutba. Unin labi marayaw, hinangon. Unin labi marayaw, hinangon. Sumunnat pa ba kita? At tawakan di na. Bangka mo maulana? Sumunnat pa kita, tawarin na. Diyan. Bang pagsud mo pa masjid. In imam yadto na hataas si mimbar. Himuhot ba? In labi marayaw hinangon mo, sumunnat ka. Nahihog ka mo ha? Sumunnat ka. Sa insunnat mo rin doon, rak'ataini khafifataini amu in sunnat uno ba ini? Khafifa. Atin niya uno? Bukun sunnat li. Sumunnat ka rin doon sa ayaw ko magpahaba. Pahaw-pahawpon mo sa 2 rakaat. Pagsud mo. Inimam yadto na taas. Naam. Bang mahayang painwakto. Sumunnat ka khafifatayn. Allahu Akbar. Bismillah. Ayaw ko magpahaba kung ko magbasa suratul Baqarah rin doon. Alif lam mim dhalikal kit. Ayaw imot-imot kayo. Sapat-sapatan mo tiurihan. Pasal may ta. Sabab sinamoy sumaot ko sin makarungog sin khutbah. Naam. Aon kayo ba ng pagkarungugan ta? Daw niya bang sumud na palong sin masjid. In imam nagkukutba na. Lingkod na kaulong niya magtuylungog na kaw. Sabab lang niya to fardo. Yan sunnah. Nabunal sa ating kabtangan niya. Day para nakarugtol siya banda sin Rasul. Day para rakuman. Nakarugtol siya banda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. May taon banda? Aun. Unay baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadithun sahih. إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين خفيفتين وليتجوز فيهما أو كما قال. Hisiyusin nakasud palong si masjid Jumaat. Pagsud niya pagkitanin imam yadton hata si mimbar. Namilassakan na. Sambahayang kolong si Rasul 2 rakaat. Khafifataini, haupu, wal yatajawaz fihima, pausa, in 2 rakaat mo yan. Pag-uus mo sa mambayang pakulimingkod, pagpahantab, tayong hugko marayaw. Day para rakuman ang hadis sinibang bukon, imamu na turing kabtangan sinamon nagbisarayan to. Nasabang pagsud mo pa masjid, pagsud mo yan tunin khatib. Inhinang mo limingkod kaw. Limingkod na kawihan. Naam. Bangkaw nakalingkod na. Malawa na in kasunnat sinamo in 2 rakaat yan to. Way na. In syarat niya suway ka uri pa makalingkod. Bangkaw nakalingkod na. Way na. Naunin salli mo. Ha 2 rakaat yan to. Unin sallimuhan to. Qabliyatan sin zuhur. Ataw uno. Yang khilafan sin mga ulama. Naam. In sallimu rin dito. Sumalli na kaw tahiyyatul masjid. Unin sallimu. Tahiyyat al-masjid. Naam. Tahiyyatu al-masjid. Namo yan tinamuin hinangon na to. طيب. Daing ha mga sunnat ghayru muakkad pa siya. Arba'u raka'at qabla al-'asr. 4 rakaat qabliyatan sin 'asr.
In asar wayrun ba'diyatan niya, makruh, di man jari magsunnat, puasin asar. In sunnat dah asar 4 rakaat, sa in hukuman niya gayru muakkad. In hukuman niya gayru muakkad. 4 rakaat before sin asr. 4 qabla al-asr. Amuinin muakkad, amuinin gayru muakkad. Nah, sa kabalikan ko sa lawat, bukun siya wala na imen kita gayru muakkad, ba't lang muri mo na hinangon? Malago yung karayawan niya. Inyaon silang sadya kayo mo si mga fukaha. Arapon yung karayawan sin sumunat kaw qabliyatan 4 rakaat. Qabla al-asr, yarin banda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat sin Imam at-Tirmidhi, wa hassanahu an Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dain kan Ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, rahimallahu imra'an صلى قبل العصر 4. رحم الله امرأ ديوأهن سن رسول الله بang man keulungan sin Allah Ta'ala dua arengha Rasul bang Rasulullah in dubwa na wayron pagkalukalu mustajab, wayron pagkalukalu ang kanda bang kaumabaya kaulungan sin Allah Ta'ala makadawhat ko sinamuin barakat sin dua sin Rasul parihalaan 4 rakaat qabliyatan sin asr. Rahimallahu imra'an kaulungan sin Allah Ta'ala manusia sabda sin Rasulullah salla qabla al-asri si mambahayang siya 4 rakaat qabliyatan sin asr. Now, nabi din pagsambahay ngadto. Langkuson na 4 rakaat ang buksalam di 2 rakaat. 2 rakaat sumalam, 2 rakaat sumalam na isang kaw. Bihanto. Bukon mo amuin langkuson 4 rakaat hambuk da salam ayaw kumbihan. Nah. Tayyib. Bihaon magkaringgong in jamaa. Magpangasumulong niya ka tuan puasin maghrib ang pasunat. Before to isin maghrib ang pasunat. Bangi ko maulana. Ang pasunat before sin maghrib, ang qabliyatan sin maghrib. Aun qabliyatan sin maghrib sa ghayru muakkad. Ghayru muakkad. In waktu sin maghrib, haupo na. Ang kanda bang kau pag-ubos magbang sin maghrib, sunnat kau magtuy, ayaw mo palukaya. Narayin di aw ni sad kayo ba ng magbabang, aron langkuson na yung pagbangiban sin kamat, wala kimudan. Pagbugto naman sin napas niya, la ilaha illallah, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayaw ko sa excited doon. Daily misan na kuman 2 minute. Misan na kuman 2 minute. Arakala aun magkabliyatan sin maghrib. Ang paon kabliyatan sin maghrib. Alang mo nin dalil. Yarin dalil. Nasabbut hadith صحيح البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فيركعون ركعتين حتى إن الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. Suy-suyang kita sin Anas radhiyallahu anhu. In Anas tau Madinah. Tumtuman in Anas tau Madinah. In kaunan na Muhammadina, law sin Anas radhiyallahu anhu, Anas ibn Malik. Bang maubos na magbang imbilal. Bang maghrib. Ibtadaru sawari magsuko. In mga sahabat magsuko siyuko ina sila sinamo yung mga kahaghagan si masjid. Sa mga hag, magtuin hambok limiyo pahag, umakbir magtuin Allahu akbar. Inhambok sumuko Allahu akbar.
Magsuko na magtoy sila makahagkakan, magsunnat qabliyatan sin maghrib. Fayarka'una rak'atayn, sumambayang 2 rakaat. Sambil lawsin Anas radhiyallahu an, hatta innal gharib, sambil tawa mo in bukun taw Madinah, bang makasud pa masjid, yahsib impangannal anna as-salata qad sulliyat, impangannal naubos na nagsambahyang maghrib, sabab sin taod sin magsusunnat qabliyatan sin maghrib. Sabab sin taod sin magsusunnat qabliyatan sin maghrib, bang aun makasud bukun taw Madinah, wala niya kabiyak sa imbihad to, impangannal niya ubos na maghrib siyang bahayang. Allahu Akbar. Na in kita rin di way pagbugto sin napas la ilaha illallah kamat may tatuan o papanaw kulong sin kuan kamati na magtuy ayaw mo kailo amuin haramun mo hatay manghud mo inamuin arakalaon na yung kalimabaya kumabliyatan sin maghrib na nalaki Rasul sallallahu alaihi wasallam angon bahanda niya imbanda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam baina kulli adhanaini salah, baina kulli adhanaini salah, in hatiap-tiap haut antara sin 2 bang aun sunnat bang amuin pagpamahalay pakataan iban bang kamat haot sin bang yung iban sin kamat aun sunnat sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na nakasud na rin nun maghrib, nakasud na rin doon in maghrib. Baina kulli adhanaini salah, amo yan timbanda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na damikyan daing ha mga sambahayang sunnat ghayru muakkad rak'atani khafifatani qabla salati al-isha, 2 rakaat before sin isha. In kain na nasabot na to in muakkad puas sin isha 2 rakaat. Aun 2 rakaat ba'diyatan sin isha sumagawain siya naam qabliyatan sin isha sumagawain siya bukunna muakkad in siya ghayru muakkad. 2 rakaat qabla al-isha. Naam. Sabab nasabot ko na kanyo kaina in hadithin Rasul sallallahu alaihi wasallam baina kulli adhanaini salah, in tiap-tiap haantara sin 2 bang mo in maladjo iban sin kamat aun sadya sunnat na nakalamod na rin doon sambilin qabliyatan sin isha, nakalamod na rin doon in qabliyatan sin isha. Nabangta itungon in muakkad pila yung taod niya? Pila yung taod si muakkad? Hangpu. In ghayru muakkad pila? Pila? Hangpu. Hangpu. 2 rakaat qabla al-isha, 4 qabliyatan sin asar. Naam, 2 rakaat qabliyatan pa sin zuhur, iban 2 rakaat ba'diyatan sin zuhur. Hangpu in taod nila. Hangpu in taod nila. Naam. Namo yadtuin hatungod sin muakkada iban sin ghayru muakkada. Amo yadtuin hatungod sin muakkada iban sin ghayru muakkada. Ghair, hati sin ghair bukun muakkad. Naam. Arakalaon mga suru. Aon lang niya pagkarungukan na mo. O nakapangasuka kung bukadlaw. Amin lang niya salatul awwabin. Salatu al-awwabin. Ya suwa ko lang niya unin salatul awwabin sunnah muakkadah atau ghairu muakkadah.
Siyang makaingat sa salatul awabin. Nagpakaroog na kami sa sambayang awabin. Was maghribi mansin, haantara sin maghribi mansin isya. Unong pawalo rakaat. Salatu al-awabin. Anin hukuman niya? Muna-muna in salatul awabin, amu in haut sin maghribi mansin isya, in simabot kan in Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala. In Imam Ahmad ibn Ahmad al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kitabnya Ihya Ulumuddin. In salatul awabin, aun salatul awabin nasabut hadith. Sa impagyanon sin hadith, salatul awabin, amun salatul duha. Unin pagyanon sin hadith, salatul awabin, amun sambahayang duha. In sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatul awabin, idza ramadatil fisal. In sambahayang sin mga awabin, inati sin mga awabin namin madaran magtatawbat pa Allah Ta'ala. Madaran magbabalik pa Allah Ta'ala. Magbibing pa Allah Ta'ala. Na, inasabot na hadith, tungod sin salatul awabin, amunay sambahayang duha. Adapun banging maksud niya sin salatul awabin, haantara sin maghribi man sin isya, unum rakaat, iman sin walu rakaat, wayron dasa niya, la musyahata fil istilah. Wayron niya pag alwat, manghatungod sin terminology. La musyahata fil istilah. So in hukuman, sin salatu al-awabin, namin pagyanon, haantara sin maghribi man sin isya, kaya na sin kaiba ng sunnah. Bukun siya muakkada. Bukun day sab siya kay rumuakkada. Sabang mo hinang, simunat ko hantara yaun, hantara sin maghrib man sin isya, na makakaw karayawan, biada sin karayawan sin amin makasunat-sunnatan. Amo sadyang yanan siya sin Imam Ghazali rahimahullah, salatul awabin, sabab hawak ko sin maghrib man sin isya, kamawmuhan imano siya ligap. Yan to nagmimiting, nagiinom ti, yan to nagchichis, yan to nagkakatan, nangkan din makatunay lang ni hawak to yan, amoy matan manusya, in pangatayan yadto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda tungyanan niya salatu al-awwabin. Arapon, bangkaw maamoy lumag sin salatu al-awwabin to na hadith, amoy sambahayang ad-duha. Na, bang na? Ausun tayo na ba? بعد الأذان بعد الأذان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد دائما أبدا لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. Na amuyad tuin hatungod sin amoy mga sunnat miya makad miyumurul-murul ha faraid sarta wala sunnat in magjamaa rin. Balikan tuin kawaon na to insyaallah ta'ala amuin mga sunnat wala miya makad ha mga fard na nabakiday sab siya nagduwa. Nabakiday sab nagduwa. Sabab aun mga sunnat, amin wala miya magad fard. Amin pagtaon dhatu al-awqat al-muayyana. Amin aun waktu niya tuod tartanto kaniya. Aun sunnat, wayroon waktu niya. Wayroon waktu niya. Naam. Makatan yurad to insyaallah subhanahu wa ta'ala. Miyaon
mga pangasuna to. Insyaallah, ukawon natin lawang pagpangaso. Hatungod sinamuin tao rumatong pamasjid sin Jumaat. Late na siya makaon. Ako na ron, maubos na yung hutba. Nari, ilimingkod na yung tao biyan. Amin, sa kurang-kurang, maubos na siya, limingkod na yung imam na ayaw na yung biyato. Limingkod na siya. Sabang bukod pa siya late pa to, bukod na siya late to, naam sumunat siya. Sabo nagbabang, manjari ka sumunat. Sumakawain labi afdal, pubusan na yung bang. Sa ayaw ko limingkod. Sa wabang ko limingkod, malawa na yung sunnat tahiyatul masjid. Tindog na ako. Asupaya makaamin dua karayawan sin makasambag ko bang, ikarawan niya min karayawan, makasunnat ko tahiyatul masjid. Ba't mo marahin mo? Insyaallah ta'ala. Aon pa, pangasong? Hinog ka ba, no? Ba'diyatan iban sin qabliyatan? Mangmanjari sa sambayang una ba? Manjari sa sambayang mo. Pagkatuta pa masjid, ang tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Naam. Sin sambayang dua ayat ko. Unun tuktukan sin sambayang dua. Duha, narin din duha. Next pangadjian tan insyaallah taala. Insyaallah atin man ko balik ito. Rendi din duha. Insyaallah. Advance may maulana ini. Advance inamuin pikilan niya sa wabsing karayawan. Naam. Manjari kita magqada sin sambahayang qabliyatan. Malingkating pangasubo. Ini maghajat kita dumungog marayaw sabab sin kakunahan mo to damuin hati. Manjari waha in sambahayang qabliyatan tawakan ba'diyatan qadaan. Muna lawsim mga ulama in mga kasunnat-sunnatan na makinagtu. Aun yan sunnat, aun sabab niya mutakaddim, in sabab na kauna. Aun yan sunnat, in sabab niya muqarin, si masabtan. Aun sunnat, in sabab niya mutaakhir. Naam. Balikan ko. In mga sunnat, tuong karinis. Aun sunnat, in sabab, hangkan ka sumambayang kan, in sabab na kauna. Ang penhinang. Yasin biyad din. Yasin tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Naam. Siyunat kay mo magsambayang tahiyatul masjid, puas na ko makasud pa masjid. Atin niya makauna na in sabab, amo na yung pagsud, dahing ha amo yung pagsunat. Ingan niya, naam sunnatun, sababuha mutakaddim, in sabab niya mutakaddim. Aun yan sunnat, in sabab niya si masarta. Biasin biyad din. Biasin sambahayang kusuf, paglaho. In sambahayang lahu, sambahayang unmo, hawak to naglalaho. Ang sasabtan, in sabab. Di ikaw man dyan sumambahayang lahu, ay pa naglalaho. At tawakan sumambahayang kaulahu, puas na yung lahu, di man dyan. Hatin in sambahayang kusuf, iban sin kusuf, iban sin mga salatul istisqa, iban na sin kaibanan in sabab niya, muqarin. Tiniya, nagsabtan. Aun yan sambahayang, in sabab niya mutaakhir.
in sabab niya haulihan. Yasin biyad din, biyasin salatul janaza. In salatul janaza, naam, iban na sing kaibanan, in sabab niya mutaakhir. In sabab niya mutaakhir. Atau pagmithalun sing kaibanan biyasin sambahayang sunnatul ihram. Kaibanan madhab wairul. Na in sambahayang sunnat ihram, sumud na ako pa masjid, ampakaw sumambahayang, ampakaw mag-ihram. Haulihanin amuin ihram. Na in sabab niya haulihan. Kahimut-mutan, ba't ko rin mahilo? Bangawn sabab. Kaya tinggal mo. Hasambahayang qabliyatan, tawakan ba'diyatan, ampaing kaaunan mo, istiqama kauhahinang yan. Istiqama kauhahinang yan. Besin biyad din. Laung tabiyahog bukan mo tuod, insambahayang qabliyatan sin fajar mo pagtinggalan. Hambuk adlaw, jimato. Wala ko nakasambahayang qabliyatan. Na, di amad to, mabutol kau tuod sinamuin kahalan yan. Sabi mo pagka, di mo ito pagkabiyak sa pagtinggalan. Manjari bahay sa amin qadaan mo, jari. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang bukadlaw kita siya si mga sahaba, mga kuwala nasa, dahil kanum Salama, sahihul Bukhari. Kita siya si mga sahaba, radiyallahu anhum ajma'in, si mambahayang siya 2 rakaat, puas na sin asar. Puas na sin asar. Maalum ka ito tanin, puas sin asar, wayroon na sunnat. Wayroon na sunnat niya. Ya subo siya si mga sahaba, ya Rasulullah. Puno lang ning siyang bahayang mo yan, amuin ba'diyatan puas sin asar. May kan wayroon na sunnat puas sin asar. Ulit na kisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala tilka bitilk, inyad tulong niya siyang bahayang ko, qada sin amuin, sambahayang ko ba'diyatan sin luhul, wala kulong niya nasambahayang, sabablong niya nalipara ko, imalup pa mga tao amuin na misita moon ka. Nabangaon sabab, ampay kaaunan mo istiqama kaurayin doon, wayroon siya niya. Sabang wayroon na, sabab mabugat, yahil pahil mo sadya, iban bukon na kaubiyak sa magsusunnat bihad to, ayaw na kumagkaba. Na. Aun patuan? Na, inamoy mga sambahayang insabab niya sabtan, si masabtan, way na pagkaba. Way na pagkaba. Iban sinamoy insabab niya nakauna, wayron na pagkaba. Launta. Pagsud mo pa masjid, nakalingkod ka, way ko nakatahiyatul masjid. Manjari pa kabaan min tahiyatul masjid, way. Tamayta, insabab sin tahiyatul masjid, sababun mutaqaddim, wayroon na pagkaba niya. Launta, sungkaw sumambahayang lahu. Pagsakali pagsud mo pa masjid, wayroon na lahu. Si mawanain hula. Manjari mo kabaan pa insambahayang insabab niya mutaqaddim, wayroon na. Insabab niya mutaqaddim iban sin muqarin, wayroon na pagkaba kanya bang lumabay na siya. So way na maglahu balik ang pako sumambahayan ako man. Na. Pabot. In pagsambayang kabliyatan, uno magtukila pa, bang nyo katumtuman in rukun, in shurut sin niyat tu. Ya sa'iliya an shurutin niya, ya sa'iliya an shurutin niya, uno tadto. At-ta'yinu, al-qasdu wat-ta'yinu wal-fardiyya. Banging sambahayangon mo fardo, subay hikatukila sin niyat mo intu. Qasad, maksurun mo. Ta'yin, hitukila mo lang mo luhul. Iban sin fardiyya, hibayta mo lang mo niyaw luhul. Fard. Imian kau usalli, ito na yung qasad. Salat al-zuhri, ito na yung ta'yin. Fardan lillahi ta'ala, munatin fardiyya. Yadto bang siya sambahayang fardo. Sa bang siya sambahayang sunnat, di na siya magkahunahan si magta'yin, mamarahin na sadyain kasarun mo. Imian na sadya ko lang mo usalli, sunnatan lillahi ta'ala, hari na ko magtukila kabliyatan iban si ba'diyatan. Okay nanto. Misan way na pagtukila abang sunnat na. Ha? Na.
Okay na? بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم آمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ارزقنا علما لا ينسى اللهم ارزقنا علما يسعفنا عند الحاجة إليه يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين